Obišao sam danas ostatke, nažalost ostatke Srpske crkve posle požara i parohijski dom. I naravno želim još jednom da iskažem solidarnost celog našeg naroda, svih građana i države Srbije, naravno zbog ovog tragičnog događaja. Kako sam obavešten i od oca Đokana, ali i od predsjednika naše crkvene opštine. Sa druge strane se još vodi istraga, sačekat će rezultate istrage da bi se zaista tačno utvrdilo šta je uzrok požara. Sa druge strane će naša zajednica ovde insistirati na ustanovljenju pune istine šta se u stvari ovde desilo. Pored novca koji će verovatno se dobiti od osiguravajućih kuća, mi ćemo putem naših diplomatskih kanala insistirati i tražiti od grada Njujorka, pošto je ova zgrada spada u kulturno dobro koje je staro više od jednog veka, insistirati na tome da i grad Njujork pomogne u rekonstrukciji, odnosno ili izgradnji nove crkve, a u konsultaciji sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem ovlašćen sam da i ovde kažem da će vlada Srbije svakako pomoći da se crkva obnovi. Smatramo da je to izuzetno značajno za našu srpsku zajednicu koja ovde živi, za naše zajedništvo, za srpski duh koji ovde postoji u Njujorku i da se nadamo da će takođe biti solidarnost i drugih institucija, građana, udruženja srpske zajednice koja živi širom sveta. U svakom slučaju, uz još jedno žaljenje zbog svega ovoga što se desilo, mogao sam ovde da vidim zaista jedan čvrst zajednički duh i rešenost da se crkva što pre obnovi i da mi ćemo dati svu podršku da već za godinu ili 2 dana ovde ponovo postoji Srpska crkva i da na takav način nastavimo ovu dugogodišnju tradiciju koja ovde postoji. Ja bih zamolio oca Đokana da kaže. Tragedija koja je zadesila njujoršku zajednicu 1. maja na dan našeg Vaskrsa je nemerena i mi smo šokirani šta nas je snašlo. Ali ta tragedija je odjeknula preko celog globusa i mi smo dobili puno podrške od ljudi, dobre volje od ljudi, prvo pravoslavnih Srba i svih drugih ljudi dobre volje, tako da nas se to na neki način teši. Isto tako dobili smo veoma veliku podršku od zajednice grada Njujorka, od komšija naših koji su pritekli odmah sa pozdravima, sa saučešćima da nas uteše, da nam pomognu, da nas na neki način podrže. Isto tako hrišćanske crkve, protestantske, naročito i rimokatolička su izašle u susret ponudivši svoje prostore za nedeljne službe, što smo mi sa radošću prihvatili. Evo upravo smo danas došli iz jedne protestantske crkve, Svetog Đorđa, gde smo služili liturgiju, a dali su nam jednu crkvu koja je u stvari crkva Visoke bogoslovske škole njihove, koja je nedeljom slobodna i ako Bog da, toj crkvi ćemo služiti svih narednih nedelja i da da Bog da to bude što kraće i da se vratimo u našu svetinju, našu svetu crkvu ovde na 26. ulici. Kažem, ovo nas je okupilo, ovo nas je ohrabrilo. Srpska zajednica se probudila i podigla veoma odgovorno i ozbiljno da sačuva svoju crkvu, da sačuva svoje prisustvo u ovome svetskom gradu i to nas mnogo raduje. Oko mene je odbor uglavnom mlađih, perspektivnih, talentovanih, obrazovanih ljudi koji zdušno rade, drže conference calls, razgovore, imamo naše savjetnike, pravne i sve druge i radi se intenzivno da se ovo što prije dođe do jednog zaključka šta je i kako se dogodilo. Isto tako imamo naše građevinare, ljude koji rade i pomažu nam da počistimo ovde ovo okolo, da pripremimo sve, da pripremimo teren za
planove kako ćemo ići dalje, a to još ne znamo, a Bog će dati, bit će uskoro i saznaćemo. Treba će nam pomoći, naša zajednica jeste velika u Njujorku, ali ovdje se radi o ogromnom projektu, treba će nam više pomoći, a očekujemo i od grada Njujorka i države Njujorka, jer je ovo istorijski spomenik visokog ranga, a lepo bi bilo, mi znamo da naša otadžbina, naša majka Srbija isto potrebuje pomoć, ali ako bi mogli da nas malo podrže, čisto moralno da se osjetimo da smo mi deo i da ljudi nam misle na nas. Ja se zahvaljujem gospodinu ministru da je našao vremena danas da bude ovdje sa nama. Generalni konzul je stalno sa nama i ambasador je bio, hvala Bogu, radujemo se njihovom prisustvu, jer to je isto podrška nama svi ovdje prisutnim, a da kažem naročito meni, iz moga apartmana na koji god prozor pogledam, ja vidim izgorelu crkvu i to je jako, jako teško. Meni koji sam nepunih 18 godina ovdje, moje porodici, i hvala vam puno na podršci i držite nas u svojim mislima, u svojim molitvama i Bog će biti milostiv i da će nam da vratimo slavu Svetosavskog hrama onako kako priliči Svetosavskom hramu. Hvala puno. Znači, Nenad, hoćete vi nešto? Ne. Hvala. Ja bih hteo da se isto zahvalim državi Srbiji, gospodinu ministru, a isto gradu Njujorku, pogotovo pripadnicima drugih verskih denominacija. Episkopalci, protestanti su se pogotovo dobro pokazali jer su nam ponudili svetinje gde možemo da se molimo. Hteo bih isto da kažem da mi smo, da citiram jednu koleginicu sa odbora, ona je rekla da crkva nije samo građevina koja je izgorela, nego mi smo, svi mi, živa crkva i lepo je bilo vidjeti i na dan tragedije da 100 parohijana iz svih krajeva okoline Njujorka su se okupili oko naše svetinje, gledali smo bespomoćno kako gori, ali smo svi se našli tu i sada kad imamo službe danas i prošle nedelje, to smo svi mi, to su svi naši parohijani i to je, dajemo jedni drugima snagu i kontinuitet da ćemo istrajati. Ja sam ubeđen da će zajednica istrajati kroz sve ovo, da će ovdje biti ponovo obnovljena crkva Svetog Save i ja verujem da mi još ne znamo, tek ćemo znati za 10 godina od sada kada gledamo retroaktivno kroz istoriju zašto je možda ovaj događaj bio dobar neki novi početak za srpsku zajednicu. Hvala.